Šta je ovo? Ovo je baš katastrofa. Da, ima samo, mislim da ne smije skroz da padne, onako ko banana. Ovo kada gledaš mučenje. Znači muškarac radi u štiklama burpije. Uglavnom ovo su smešne stvari, ovo je presmešno, ovo je... Zdravo ljudi, evo nas u novom klipu koji je neke sasvim nove sadržine. Naime, komentarisat ćemo određene Guinnessove rekorde. Naravno, oni koji se odnose na vežbanje i svet vežbanja, nećemo zalaziti u one neke budalaštine koje postoje na tom web sajtu. Tako da, danas komentarišemo nešto određeno, to je nešto novo. Ako želite da snimamo još ovakve klipova, pišite dole u komentare. Naravno, osim ovih ponuđenih koje ćemo iskomentarisati, možete ostaviti svoje predloge dole u komentar, bacite link. Mi ćemo vidjeti da li su ti klipovi vjerodostojni da budu ubačeni u sferu sporta i nekog normalnog razuma i komentarisat ćemo ih. Naravno, osim nekih kvalitetnih, da kažemo, rekorda, proći ćemo i kroz možda nešto šaljivo, da. Pa da. Što su ljudi radili samo da bi bili upisani tamo, da. Tako da to je to, krećemo. Uživajte na to. I evo ljudi, krenut ćemo od rekorda koji je možda najzanimljiviji, tačnije rekord koji ste nam najviše puta slali da bi trebalo da probamo da oborimo. To je rekord vezan za sklekove za sat vremena, znači maksimalan broj ponavljanja koji mogu biti raspoređeni na bilo koji način. U ovom trenutku rekord je 3182 skleka, znači nevjerovatna brojka. Sad ćemo da imamo kako bi to izgledalo u realnosti što se tiče forme i svega ostalog. Every single push-up that I'm doing, I'm feeling. Every single push-up is like a punch. Punch my arm, punch my arm, punch my arm. On my third attempt for the most push-ups in an hour, I remember moving my neck left to right, counting down. We're not going to fail this time around. We're going to get it done. Znači ovo na početku, My name is Daniel Scully. I'm from Adelaide, South Australia. Currently I'm the world record holder for the longest abdominal plank in the male category for 9 hours and 30 minutes. Če on drži još jedan rekord, endurance baš. 2054 in an hour. The guideline for the Guinness World Record for the push-ups, they're quite strict. Elbows have to be 90 degrees and all the way up. Znači u ovom trenutku objašnjava, kaže lakat mora u donjem delu bude 90 stepeni, to je tako. Međutim, mi kad pogledamo kako je radio, možda samo na početku prvi 1-2 minuta je to bilo prihvatljivo ako zažmuriš na jednu oko. Sad već ovdje... Znači on priča o formi koja je potrebna i pokazuje se da ne radi. My coach decided to film a few. Šta je ovo? Bodybuilderski sklek. Što kaže samo za 30 što I was breaking what I should have been hitting. I thought, don't burn yourself out, Dan. Don't burn yourself out. I have a 12-second on and 6-second. I dobro mu je razvijen triceps. And all I'd do in the 6-second is get up, compose myself, have a drink, and back down again. It wasn't long enough to think about pain. It wasn't long enough to think about anything else. So I suffer from a condition called complex regional pain syndrome. I've had it since I was 12 years old. It's virtually my brain telling my left arm that there's pain there. It's anything like soft touch, wind, movement. So I shower when I come out of the shower. There's anything like that. Da, zato ima problem s pravom rukom, pa zato nosi ovaj stez. My first attempt of the plank was, I think this is where I sort of just changed my game plan at the end. And I thought I can't just keep on going. Ovi su mu i dobri, znači mora svaki da se podigne do kraja. Da, spuštanje. Many to can. 1, 2, 3, 4, 5. Navatam ono inerciju na kuku. Breathe in and down. We've got 1 minute left. I just knew I had a minute to get as many as I could. So I was going down. 1, 2. Dobro, on je ovdje već oborio taj rekord. Da, ali baš se bori kao da... Kao da ono, mora da izjuri samo za jedno ponavljanje. I'm there now. I can feel it. I'm done. We're done. To je to, znači u suštini sklek, eto igrom slučaja su nam poznata pravila koja su potrebno raditi na sklekovima jer smo obojica prijavili Guinnessov rekord koji se tiče sklekova i oni tamo pošalju jasne smjernice kako treba da izgleda vaše tijelo u puštenom položaju, u podignutom, šta ne sme, šta sme i tako dalje. Ima čak i slika gdje je prikazano tijelo kako treba da bude non stop dok vi radite ovaj rekord. I ako posmatramo ovog čovjeka, naravno ova brojka 3100 nešto je stvarno ogromna brojka, sama po sebi
onako je zaista impresivna, ali opet postavlja se pitanje da li raditi po svaku cenu sa lošom, a ne kažem katastrofalnom formom. Pa on je to odradio i sad tu se u stvari dolazi do jednog velikog problema koji ima, znači sam Guinness vezan za prihvatanje forme izvođenja, a to je što su krenuli da prihvataju dosta loših forme, znači proći ćemo još neki koji su bili rekordi pre ovoga, pa ćete tu da vidite tačno gde je došlo do presjeka od trenutka kad su krenuli da prihvataju nešto što bi trebalo da nije po pravilu, jer imate tamo znači do 90 stepeni spuštanje, podizanje ne mora da bude skroz do kraja, zato što oni uzimaju u obzir da vi želite da pumpate što brže sklekove, ako se podižete do kraja onda ćete imati tu mikropauzu zbog deaktivacije mišića i tako dalje. Tako da to je jedina stvar gdje pravilo ne mora bude ispoštovano i što se tiče tela mora sve vreme da bude u liniji, znači stegnut i stomak i gluteus. Sad ovaj što je poslednji obarao, vidite i nagruvanje i tome svemu treba odati priznanje zato što je teže sa tolikom količinom mišića obarati rekord, ali ono što je činjenica i što ne treba njemu da zamerimo daleko od toga, nego samom Guinnessu zato što to dozvoljava, je da znači narušavanje te forme izvođenja i sad jedini način kako može to da se popravi je da dođe neki čovjek koji će biti tolika zverka da može da odradi recimo 3200 sklekova sa nekom striktnijom formom, sad koliko je to realno da iko odradi, bilo bi dobro, čisto da ne bi bili ovakvi rekordi, ali sad vidjet ćemo šta će da bude dalje. I sad ćemo čisto onako na brzaka da pređemo kroz pređašnje rekorde, znači pre ovoga rekord je bio 3054 skleka, nemamo video za to. Pre toga 2919 također nema video za to. Pre toga 2806 i tu postoji video, znači to ćemo sada opustimo da vidimo, tamo da prođemo kroz formu. Znači ovdje imamo počni snimak videa koji traje sat vremena i ono što vidimo je da, znači ponovo isti problem kao kod trenutnog rekordera, to je nepotpuno spuštanje, znači spuštanje do nekih 100 i nešto stepeni, nije ni blizu 90. Ostalo jednostavno čim ta stvar nije ispoštovana, onda ostalo ne treba uopšte se gleda sada, da ne ulazimo dalje u detalje. I evo da vidite i rekord pre toga. 2682. Da, ovo je baš katastrofa. Ovo je pumpanje brojke po svaku cenu. To, kad radite ovaj sklep, tu treba da bude jedna osoba koja će da broji repsove i još jedna koja će da kaže vama ako radite loše ponavljanja, da ne sme tako da se radi. I ako prođe sve to, gleda Guinnessova komisija i onda oni gledaju da li su radili neke loše ponavljanja. Ovo je baš bio loš rekord koji je prihvaćen u tom trenutku i osoba je bila zvanični Guinnessov rekorder. Opet njemu svaka čast jer vidi se da je čovjek ovako nekih godina 40+ sigurno. Pa da, prilike tako da nije lak poduhvat za njega, ovo svakako, ali jednostavno ovakve stvari ne smiju se prihvataju jer daju loš primjer, ništa više. Ovo je baš bio rekord u trenutku kad sam ja radio 2040 sklekova za sat vremena. Ja sam baš tada to komentarisao, možete da vidite, znači tadašnji rekorder je bio on i tu već forma izvođenja nije bila dovoljno dobra, iz tog razloga ja nisam teo uopšte time da se bavim, nego jednostavno radio sam eto čisto za sebe tih 2040, a i malo vas da motivišem. I tad sam pomenuo također, znači rekord koji je, znači trenutak od kad je rekord počeo da postaje loš, a to je u tom trenutku bio treći Guinnessov rekord od pozadi, 2220 sklekova, sad ćemo pređemo kroz njega, čisto vidite kako treba da izgleda nešto što je dobro. Isti li? Isti. Znači imamo sad isto, sada vidite kako se radio 2220 sklekova. I na obrazovom snimku se vidi da ima formu koja treba. Dobro, sad ovako bočno malo je propao, ali opet i to je okej da mu prihvate sklep. Ne, to uopšte ne izlazi, zato što nigde nije naznačeno da telo mora bude u liniji sve vreme, ali ne mora sad svaki deo da bude... Da, ima samo, mislim da ne smije skroz da padne, onako ko banana. Da. A ovdje se baš vidi, znači to kad se radi do 90 stepeni, to se baš vidi, a čim je sumnjivo, znači da to nije 90 stepeni. Sad vamo na onom snimku pre toga, ne da nije sumnjivo, nego vidi se da nije tako. Ovdje se baš, naznačen je taj trenutak kad se dođe do 90 stepeni i zbog toga mi smatramo da je ovo jedini rekord koji je, da kažemo, validan što se tiče broja sklekova za sat vremena i nakon toga sve što je bilo sve veće i veće popuštanje forme i evo trenutni rekord, vidjeli ste kako izgleda. Da, ovo je skroz u redu. Znači ljudi, to bi bio ono, da kažemo, glavni razlog zašto ne bismo nikad želeli uopšte da se upuštamo ovo, jer jednostavno prvo što za 2 godine desio se toliki pomak, pa sad mi da smo krenuli se spremamo za 2682, a bi već to bilo preko 3000 sklekova. A druga stvar što ne želimo toliko formu da kompromitujemo, jer kogod gleda, vi možete da uđete tamo
u komentare. Znači kad uđemo u komentare tu možemo da vidimo da ljudi uglavnom imaju taj neki negativan stav prema tom samom rekordu i onda u suštini ja mislim da većina čak hejtuje njega, niko neće da sagleda koja je realna strana priče, da nije krivo on što je tako radio, nego su krivi oni što su to prihvatili. I onda sad neko kaže da je kao dobro, neko kaže da, mislim svakako impresivno, nema tu šta. Ovaj čovjek sigurno da je stari rekord ostao 2220, on bi taj rekord sigurno oborio sa ovom formom, znači 100%. 100% bi on bio rekorder da nije došlo do kompromitovanja forme. Ali jednostavno ovo sad ovako ne izgleda uopšte kao nešto za čim bi bilo ko je ozbiljniji u sportu želeo kao sad ću da se bavim ovim da bi to oborio. Evo ga još jedan rekord koji se tiče sklekova, znači jednoručni sklekovi sa 45 kg u rancu. Nemamo tačnu formu koja je potrebna zadovoljiti za jednoručne sklekove, ali cijenimo da je ista priča kao i za običan sklek da mora da se podigne ruka do kraja i spuštanje isto obavljanje tako da oko 90 stepeni. Sad ćemo vidimo kako gospodin radi. Ovo kao da gledaš mučenje. Nije lako sigurno raditi sa 45 kg sklekove, ali ova forma je isto onako dosta upitna po pitanju. Pa nije, spuštanje nije dobro. Jeste to preteško, ali ne može po svaku cenu, znači treba i za to da se ispostoji kriterij. Da, i onda, jer on se, vidiš koliko se on opružio i ovako u nogama i sve sa telom i... To mene zanima koje su pravila vezano za jednoručni sklek. Izgleda da može kako god hoće. Samo da si na jednoj ruci i malo si spusti i to je to. U suštini još jedan od rekorda koji su umjesto strašno ozbiljnih postali pomalo i smešni i 100% sam siguran kad bi otišli u komentare da oni nisu ni malo onako da kažemo prijatni. Ovo je veoma impresivno, to nije jednoručni sklek. A da. I tako su to je tako. To je realna priča, znači nije dovoljno dobro za jednoručni sklek. I opet nije on kriv, nego verovatno i onaj pre njega isto radio takvu formu i to su mu prihvatili i sad ne može ovaj da radi savršenu formu i da pobedi ovog koji je radio polovične sklekove. Sad ovo vidjeli smo kako izgledaju otprilike rekordi kada su oboreni od strane nekih ljudi gdje je bilo samo bitno da se obori na bilo koji način i to je prihvaćeno. I izdvojili smo također jedan rekord koji bismo željeli da pohvalimo. Znači kad bi više bilo ljudi koji su takvi isključivo da budu orijentisani kao atlete i uz to da se Guinnessova komisija trudi da poštuje striktno pravila koje su propisali, onda bi svaki rekord bio ovakav kao što ćemo ovaj sada pogledati. Max Struve i ruski zgiboj. Znači rekord je bio 27, vidite forma, znači perfektna, 28, znači ovo je neki rekord za koji bismo rekli da je impresivan i da stvarno dobro izgleda, a znate i sami da je Max Struve čovjek koji može da uradi to ruski zgibov u seriji bez spuštanja, što je potpuno realan rekord koji on drži 32 ruska zgiba, igrom slučaja i tu znamo kakva su pravila jer Jaški aplicirao za maksimalno broj ruskih zgibova za sat vremena i dozvoljeno je blago cimanje iz kolena i iz kukova. On je to radio u prihvatljivoj meri i sad kad pogledamo komentare što se njega tiče... Evo, svi kažu čist. Da. Ovo je rekord koji treba da bude rekord. Ovako treba da se obara rekord. To treba da budu takve forme za sve. Sad najbolje bi bilo kad bi jednostavno resetovali rekorde koji su propašćeni kao što je sklek za sat vremena i onda jednostavno ljudi da imaju volju da rade. Ovako. A za ove ruske zgibove nadam se da se neće desiti ista stvar jer sigurno može mnogo ljudi da uradi preko 32 ruska zgiba ako onako cimaju da radi onaj crossfiterski. Znači rekord to ima smisla. Da. Znači još jedan čovjek koji to isto priča. Čak mi Guinness odgovorio, ja baš zanimam šta tu piše. A normalno, brane svoje. Eto, Guinness je napisao da svi rekordi tehnički imaju smisla. Hoće da kaže da je svako pravilo ispoštovano na papiru. Na svakom rekordu. Da. To u stvari može da se kaže, nije da ne može, zato što 99,9% ljudi ne znaju koje su njihova pravila, ali eto, igrom slučaja mi smo upoznati jer zbog te aplikacije koju smo imali i onda zbog toga možemo i da kažemo da li je to stvarno tako. Verovatno su i oni uvidjeli jedno, bilo je mnogo ovakvih komentara i onda, zašto to prihvataju dalje, to mi uopšte nije jasno. Ovako.
Znači, ovo je bio jedan veoma ozbiljan rekord koji će ko zna kad biti oboren i da li će biti oboren, ali kao što znate, Guinnessov sajt ima i neke smešne, onako, kažemo, glupe i rekorde koji nemaju apsolutno nikakvog smisla. Što se tiče fitnessa. Tako je, ne zalazimo dalje. I mi smo našli jedan takav. Ako želite još da komentarišemo ovakvih ludih klipova vezanih za sport, pišite dole na rekorde, mislim. Znači, šta imamo ispred nas? Ovdje imamo jedan rekord gdje su u pitanju burpee, sad ok, razmišljate burpee, cool vežba, ali ovdje je jedna osoba koja je željela sve da unapredi i oteža na neki način tako što će obuti štikle, znači muškarac radi u štiklama burpee i imaš na 60 sekundi, tako? Motivacija za devojke, misle da ne znaju da ne mogu hodaju u štiklama. Znači kad izađete negdje u clubbing, u štiklama ste dole burpee i to je to. Znači da damo njemu šansu da pogledamo kako to izgleda. I ova se smeje malo. I devojke nose štikle, izgleda da tu svi moraju da imaju štikle. Dobro, vjerojatno mu ona pozajmiva štiklama. Da, a gledaj što nosi čarap. Rate se protiv krizanja. Da. Tako da, ajde ovo sad, mislim, burpee izgleda skroz smiješno, odvaja se veliko od podloge, možda... I nije ni sklek ništa. Ni sklek i ono šta je, možda tako pravila, ne znam. Pravila je ne se spustiš, ne moraš skleka, sad ovo je kao neki polu burpee. Ovo je pravilo vratno za burpee štikla. Uglavnom ovo su smešne stvari, ovo je presmešno, ovo je katastrofa i služi da zasmejava široke mase, ništa nije ozbiljno. 38 godina čovjek zreo, što se kaže. A dobro, što da se radi? Klip koji nas je nasmeje onako iskreno, zato i služe ovakvi realni rekordi, da te nasmeju ako ništa drugo. Imate te videe koji se tiču fitnessa, znači ima svašta što je impresivno i zabavno, ali ima i ovako nekih stvari koje su, ne bi verovali da postoji da niste vidjeli. Ja ne znam, možda nije ni postojao taj rekord, možda je on postavio prvi ovaj rekord i kao, možda je ovo rekord fazon vezan za kreativnost nečega što se izmisli. Koliko debil da budeš, a vidi još facu od ove žene koja gleda pa zona, druže, šta ti radiš za rekord kao član komisije? Sad ljudi, što se tiče ovog klipa i reakcije na Guinnessove rekorde, to bi bilo to, ali da priča ne bi bila prazna, želimo također da najavimo da će Aške uskoro pokušati da obori rekord sa plus 20 kg na sklepu, gdje ćemo se potruditi da vam demonstriramo kako u stvari treba forma da izgleda kad se obaraju jednostavno Guinnessovi rekordi. I ono što smo dobili kao ideju, kao neku verovatno mnogo dobru ideju, mislim da će da vam se svidi, je da odradimo live prenos na našem YouTube kanalu, tako da ukoliko želite pišite u komentare ako se to ne desi, u svakom slučaju će biti klip, ali svakako ćemo se potruditi da napravimo to neko mjesto, da stavimo svu tu opremu koja treba na jedno mjesto gdje će Aške da obara rekord i da vam uživo to prenosimo, da možete istog trenutka da znate da li je Aške uspio ili ne. To je bilo to, vidimo u sljedećem klipu, čao! Osim YouTube kanala, naš napredak kao i dodatne savjete možete pronaći na istoimenoj Facebook stranici kao i na našim Instagram profilima. Do sljedećeg klipa želimo vam uspješne treninge. Never at ease, I don't know a limit. Chasing a dream, I don't know what sleepers. I got a queen, she lit me to eat it. She ripe like a peach and she snapped me to snippet. We well overdue for that link up in person. Text me to fall through a murder, she wrote it. Still up with courage, you're doing a service. Pull up to the crib, I'm equipped with the brush strokes. Cutthroat from the low, where no love goes. Women buddy like it's been that. Wanna fuck me looking at the bill stack. Off the bubbly buddy, I've been stressed out.